Webafowethu nante ecokamelisha umthandeni umfoka amanqaleke lapha ke uthi ke ababhubhuzele ke baqede emva kwalokho ke lizovalwa ke izwe uma ke sekuphume ke ialbum yakhe azoyikhipha ke kulonyaka. Bafowethu ake ngiqale nginibingelele la kwisiqiniseko esemedia moqala ungena kule channel ke ngicela wenze ukulungile ngicela sebhantshi ka subscribe ke uzibeke amathubeni amahle ukuthola amanye ama video ke engizonenzela wona. Webafowethu ke inkulu ke indaba ke inkulu kakhulu ke makunje umthandeni ke ecokamelisha umfoka amanqale ke uposte ke lapha ke inkundleni zokuxhumana ke inkulumo ke ekhuluma ke umqondo ke omkhulu futhi ke ojolile ubhale kanjena ke lapha ke uthi ke lapha ke bhubhuzelana impela ke niqede ke kusakhanya ke lapha ngoba ke kwaze ke kwasukuma ke isikhova ke bafana bami ke izwe ke liyovalwa wasethi ke #ke mthandeni ke lapha ke uSK ke njengoba ke simanzi ke lapha ke umthandeni ke siyazi bafowethu ke ukuthi ke kunamahebezi ke ukuthi album yakhe iseduzane kakhulu ke noma ngakalinqumi ke usuke lapha ke kodwa ke uyaqala ke ukuveza ke amagama ke amakhulu kangaka ke uma ke ezokhipha ke umsebenzi ke sikhumbule bafowethu ke ukuthi ke umthandeni ke insizwa ke esanda kukhipha album ke ebenesiqi kakhulu ke amakhotha ngqoko ke njengoba ke ethi ke izwe ke aliqale ke lapha ke bebhubhuzele ke abantu baqede benza izinto zabo ke uthi emva kwalokho ke uzobeke esayidedela ke ulozolo ke lakhe ke akholwa ukuthi ke luzovala ke izwe umvamisa ke umthandeni akasiye ke umuntu ke owenza izithembiso ke eqine kangaka ke abantu abaningi baphawulile ngalolu daba ke bayabona ukuthi ke shuthi ke uyawethemba ke umsebenzi wakhe ke wakulonyaka ke 2024 njengoba ke agcina ke ngealbum futhi ke ebemnandi kakhulu ke lapha ke yathandwa ke ngabantu. Mina ke okwami ukuthi ke ngikuthathe ngikubeke ngu-update ngikutshene ukuthi ke kwenzakalani na ngomaskandi ke noma ke ezweni ke esakhile. Ungakhohlwa ke ukusubscribe ke uphinde ke ulike lama video ke siphinde ke sihlangane ke kwezinye ke engizokuphathela zona.